nar malakan yam kanatan content barwani lingwasme atukon ke jom bi konaling ka jom bere wi ka Sudan jom police ni tintere wi ka Sudan ladamo mu gorno banyo ga yekel no atukon ke de konling ka do badan en chajalat ke je so gorno jin jom bi janyak no ka do badan dong da chup kane diala kokien ban jom ban janyakel ka do badan en chalat ke je nama dar joshit ko dong kume dong kirma yadit ko la police netin content rewi ke juba ka jom shala den go kenni wate ga der mi cikana lat dole konte ce nyal cikana ka pinre wech ka juba chala do kenete ga mi cikana lat ka jena dan ban ko en gwasme mi jira mi jidit gor jeno jin der jen yak nas ko ken ko der wanti te de kan choma la chuba ban jome ban jelingo go ka do badan en ben ke ja no an wale shanka ngwan ka pai baro ron kina dangro wi de dangro wi de ban jome ban jeling ka jawon shalat gwasme shalat den go shi police ni tintere which ka Sudan ko la tintere which ka juba shala do ken shiga dol te cha nyal cha je dom ki cha nyal ka pinre which ka juba ka konin tin pai shala den go shi ken kanak no cha nyolat ben go mi ken kanak sha kanang re which ka nasir no bana ne me ban je kule lat ke ban je link do mi shi kume mentere which ka juba kule la police ni te ka ban mi kana gor gwasme no mi gor no banyo ga yekel na mani mi shalat Ramadan en la netin kontin la South Sudan National Police Service ka jomi te kana la no men chitwok eno no en go chitwok ban je kule linkel kan kon ne linga manani kan lad min bana ngajene dol kap ka ko shikan nyam te kurun wal bakat chikan twaj ka dol to shup kan bangwan ke bakal ke diech no ajen mi shalen no te ga ne ngwan long di chup ko kudang bakal cha kabre wo cha ka juba ka kore gwaze dane sha je no che dol ti chikan nyal chikan dom nyal ba sha je no ko je me dane lat ka je ko chikan video ni chup ko dokire chikan ka chikan ga lat ker kana dol lo mila kana lat no duno ka kwigwan ko shi gwan cha dol cha larno ba nyaade ba je chol ka ba dol ba ka yen ajen mi cha chu linga ne dial ka social media no ka ngai kana gwan wo nyaade jelen mi shoro lo ne ko nyaade kan lon ka mi yen kana jen do be dan e we rar ka je ba wote kel ke jen bona mone an bona mo e bon ta lum ni mandana tere we cha ka juba chalat kular no kan wa chi ka involve ba ta dana la ngwane akwal ke je jen do dan dong chalat so mo ko lat gwasme jo dan sha kula de public no dol dang di te konte sha yen e wachi polina kanak no ci janki nyo right tin boko dol to ko dol jani andole ko ne sha yen ti nyali gana kapin ka bom ci kante ti shi gorno e kanne dol to cha kan kana se ko jen gwa dan dong de ka we lat de ko korten de ko nyin kan wore ko jen gwa dan cha gujino de ka panisten so cha kan kana se ka joran ka lat nyok ka ro dien cha la do kene wa cha kan nak ka konin te kon te cha ga yen ke je ko cha dur ken cha ga je no ka dur dit no do not me ke report cha no gwa de police ni kene ne akani chene man chalat ki report chalat chene deny no ki man chalat ka social media kene man chalat no take ngwan dang dhieec no yang men te chayen ka do be dan chicken gwar ke chicken nyali kana kaping ke nyam to run wal bakal lar ke jen o ne to sha kanak no ka police custody ke gwa dan sha ga yen ten ko kan cha ga yen dol yena kene tele dol te sha nak ka joran ji kana lat no chigala do ne ne ka chenge da ne yan kene ti no me yan ka dol kene dol teram chiganyot no antam anjo me ku kan ladun wale no ke jen pai baro me la chang wana pai baro ron kin dangro jen dangro de jen wo take duane yalat ka media ka social media na ngo echi police ni chika doli ken chigala do ne me shi information mugwa pele ne de shan na no akani men chalat o ken cha khayen nyok dobe yan ka ngai ka jene dial ko chi information cha chup ka public re wi ka Sudan ke liu cha je link yu mon ba no andol teram chikenak men chalat ka media she talk kach kan te me cha gor gwada me jene men cha gor ka Sudan's Penal Code of 2008 cha wene it clearly outlines legal punishment for such crime and can
but charan charge de nak de dong de moneran ke crime ko shemi jek jalat don de panin ni je ka do bran shemi jek chilat ke je duno charge de nak no dong de yen je ka run ki ka pek te gudu no ke nyok mi yan ga jibo la ko na nang ga court ba ji kono luk nyam chai ku luk yo chai je der no baji kula yen barun ku ba ko kula toj ka kuje mo akan dol ka ki kam jege kana lat kan ne ka article 247 of the penal code stipulate that an accused person if found guilty it face imprisonment for a period not exceeding 14 years and not death no ramichi don mishit kan mo mishe jalat ka chawje no jente ga der charge bi yen ka run wal ngwan to wonyam dera run wal ngwan to be pin dino charan charge de na ka joran ci kan lat ke je ci gala do na bo anyok binen wo shi case mu dong de na de kan luten na mani ba de luni je ko de ka panish ka do ba je ga dana ci kan lat he added that police protect suspect until the judicial process conclude regardless of the allegation nature kan police ni la kan na la kan ka gang a chan chala do ram ci mi je chala de chin chala nan ran ba chai shwa na ka immediately la ile la ko na loka so ku je mo ba lu yo me ji deriyo then ba shu yen ka do dana sha gor ka je. This clarification comes as police continue a week-long anti-gang operation across Juba, which has seen the arrest of over 600 young men in connection with various crimes. Kakorga medana shirika mucha tuwak young men to chop kudang bakel shaka yen a police nere wiki Juba. Ka yan ka connection mishit ka namo kana ta duir ko keni kan ka duir rai wiki South Sudan. Kene diala ti kene ti baluk mu kon ben ka to gwas me konetin konel len ka roane gwas me ne ti chane ngaje gwa anu ne rikul dang bakul jandang rawi de diok ken cha ka kep no cha ka kep la yangmen ken dial kene re to kene ti ba nang gwa lok ka joran shalat ke je ban murai kon tam ne ti gwe je no ken cha ga nang desha cha ga nang ai de cha nang kana sir ke cha ga nang ka unit state gwa nu be kan we nyin kan waratan ko je la dan lat ke miste garam ci de lan tam la janang ka front line ken ejen kum kirmi yadi jandana latke jen ku yana len gwaz me tam no ci mana ken ci gura jeno cha gad ko cha kan nak ke cha kan nang kana sir ga jo dana chalat men ne ti mo ci gwar ka jangbo ci kala de gwano kan these young men kan ne di cha nang cha kan nang gwada dana to kote tin kana sir ko cha go jeno nasir ngore to kote tin ko ku je mo bugo tin winami ko ko runi after that mi ci run ken ci ka tok kane to ba ka kula nyok ano kami ba ka luin ka jodan en la kana la ki jenwon ko mete ka drama cha yen ka dong cha pele she mane ete jen mena kana la en kum ken yadi la ram la ja lat ke ba nang de ka ba nang front line go da na be ni jena long chit ka go dan tin wartin na bodo tin ngwa ni yo mete ken ka run diala to den dong ba je kulo lukke ba je kulo nang gwara dien so jo me jenda na gore de nywa ye kel nywa je ni ko ken men chala de kuma ke pole netin tere ka South Sudan e ken ngandang dhieec te konte ji nyal ci kana dom ki kana to ka bom no wa ken kan ka konak ka kan gwadan te gar to tin ken kana lat ko ngai kona ke yang men la tok na duno shi ka rek ci kana lat ki shi ka dori kan lat nyal bo kana yemba jakel ke shi mane ka part of the group and an te tin kan dol so jo me janda na go de nywa ye kelen ga te ka mal bye bye.